Thuku ya ithandatu cia mweri wa 10 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ 2025 ketheka sana ankethi cherukiri kuma methene ya ndeto cia Meru TV rukiri tujite ukumenyete no kunenkeria cio ora chithete chitunduka kana gukwirana ata Meru yarari na kinya nthiguru na yetu yonthe ya Kenya akurere ata tuthiatire kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira kiri pang na Signet Meru TV ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA tukiambiriria ni ratu kurokirete rukiriro rwari ni atinende amemba bambundi MUS muthenya yoro ebarethera bakenyutho muma mambura yara irombetu kwithirwa ayaina ngavana wa Meru mutumantu ethinkie nende amemba baberegiri kwambiria nguyo orio nontu kuringana na rwangiru rwa MUS bethirite rute kurita nguira kwirikanira nyuma darumba kwithira rwingwi nene itera ngavana ro wari kwa mbere wa Meru kiraitu murungi riboti ya mwandiki etu wa NTETO Mutugi wa Kiambi. Nyuma ya nguruki akagita ka miaka 2.5 bodi ya MUS naruo nichokerete rungu rwa wathani bwa ngavana mutumanto ithingia naruo bakinywa muma kwa njira ya ngugi ya guchukuma mbeu mbithi ya kaunti-ini ya Meru. Hi, Pamela Gakigitobu. Do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the chairperson of the Meru Youth Service Board. Gavana mutumanto ithingia uria ukujirite kunywa muma kwa bodi eji na baurite kumara kuringaringa miario bici na ndwangi cionthe kuone bagututira mbeu mbithi ba Meru. Vijana ba Meru, they are so expectant, they are so hopeful. Of course others are hopeless. Nontu bokwithira thirikari twikara gatutena mubango nabo twikara gatutu plan for their future, and the plan to engage the young people cannot be there if there is no structure, and today we've created that structure ya engage with the young people, structure ya connect the young people, structure ya empower the young people, structure ya resource the young people. Reboka limited within the boundaries of Meru. The world is our stage as young people. There is no limitation. Go ye out there, knock those doors. Waurua no gutomete. Invoke the name of Meru County, invoke the name of the governor, and I'll be there to confirm, yes. I'm the one who sent Muchenason. I'm the one who assigned Pam that duty. I'm the one who signed McKenna. I'm the one who assigned Caroline that role. Niyara na bobakiaria bakathite tagararire ngavana mutumara guchokia MUS Meru bagishite kwiritanire ukinyanire kioneki kia ngavana mutuma. And I promise now that we are fully operational now. We shall fold our sleeves up, work, and ensure that the vision that is there and that you have shown with this move today is achieved on behalf of the Meru Youth Service. So we'll work day and night to make sure that it is fully implemented and that we leave impact through the MUS. We know that the constituency called youth has a lot of things to be done, and we promise that we will be there day and night to make sure that you deliver. But, the elders planned the war, but it is the youth who are sent to the war. So we are ready, and we are hammered to help you deliver all that you want to deliver to the youth of Meru County. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandiki wetu wa NTETO Mutugi wa Kiambi musiasa Gakimboi kana Bensunda kuma gicigo mbunge getiania West ya Chumiriti na kuthumbia nene mubunge wa gicigo mbunge ki John Mutunga akiwa utekintu ethirite akibuthiria kareba gicigo mbunge gikumentera bethire bakimuthura nende ari wa Mutunga kaitene kathini ethirite agichumire na kwithira agiukuma akari baruterero kenda bethira bakimuringira akura ringi agitumaira mbecho ntuburaga kia kuwa nende bone utumiri buthuku pombe cha mwingi auriti akaribatiania West bagetikire ko bakwithira abakiurwa na mbecha indira kwithirite ote weti na mbere kuma baikunenkira Mutunga
kanya ripoti ya mwandiki wa NTETO Adams Muturia wa Thirinja. Kiariki kimpensunda kuma gicigo gatigano westino ora kumerera matete ke mubunge gicigo mbunge ki nombecha kwethira kemenere bonene mubunge wa Thainchon Kanyuithe Mutunga ikirakia kwa Mutunga na remi kwethira kiritira kariba gicigo mbunge ki Ngwiburu bora ntwire kwira antu culture iu yakwa ewa mbecha kenda baringa kura nimbi na ndatura nkibera muyumbi ura twinwe na uite mbecha iraga chionga ongela bora twire kwaya na maana ili akonga ongela ni mana ronga ongelere nonto imbonete michemanie kiendelea arauru aggregation center na nendeleete wita ikundi mwanya kenda aura favor kana kwenderwa ni antu lakini kambari na antu betu batiania mbere baetura bakeya bakethanira barabara inthuku kwa umbecha ira kinya kithira ni iraitithiru kuma maana ile tia kinya 2,000 itena value na itena otethio na ringi kithira mutongerio ni karauire atirita ngwe no tengwe akarita ku kamwire tiania na antu baba inge ngiri akwe maana ya tano antu kwau mutongeria kwanania antu bonde kana kaitiania mwekoro aitiania mukoro aitiania muyuthi aitiania antu bonde ibagairo mbecha chio ngiri yele na antu bonde narabari mashinani okera twetieni mbecha chietu ngiri yele tugairwe chio nontu mutongerio aikuna kuonania utengwe aini okapisa na remingwe indaikirwa au michemanio ne wa weta nau akiwa thirikari rere kuo ithirikari yo bathikira boya ni umuthikira no tethia umba wetia thirikari neu achia na ibo ntwa kwira antu bamuwati kuwa 2 term akethira thirikari ni kuthikairwo mweshimiwa no ntote turairi barabara cia lami na twiciona kuku ngikuonde iwe muthao no thao buboku ibu nkwenda kwebelia tianie nore mikuriria antu ngwe oni kwa twikire CV ciana batianie no bichine kwa iria no nto ba program ende ne yetwa kazi manju mbureretie banko ngwe na ibonete na itukuona maendeleo yaba kubwithia awe mweshimiwa re ibare ko ureretie ngwe turienda webele pale tikalulu webele tiania no tutukuria thina muno atongeria baba ina mutwa moya na bakuthwania yaoni bukume kenda mbumba gukomboa tiania agita na mbere kwa reki kimpensunda no mbete kwithira kimenere mirande mwera Mutunga komba kwithira kibwithe wontuko akiwa mirande na komba kwithira gitunya kariba gonto gatiene west ngoichio kwina mantu kubwithio kiwa no yite waka nyumba kire institutions chietu ira twina chio twambiriretie na university yetu ya Meru University tugeta institution yetu ekarumo na antu ibakire nyumba baikwirwa management chia institutions ibake nyumba chia kwana ibakire nyumba baraka inyinge na ikwari baria endi no ntukuyete obathiriria biashara chiori mweshimiwa rendo tesa antu betu batiania na njira chionde wabatesa na wachia barabara bana boende arito barabara ya nyumba yu urienda mbecha uochiebelie urienda tuturo kiene kutwika iwenka ukunda rukemba tianie tutitikiria matu mweshimiwa na gukebela na mbere antu batiania tuwatanireni turite mutongerio mwitiania kenda tiania yetu yumba kuendelea uthia buruga kino reite Mutunga kuraga komba kwithira kilo mwari chingwe babichie gati batumite omba kwithira kimeno kuntuko akimpensunda akiwa Mutunga no mbere kwithira kithira chemekira antu baisho mbunge kigetigane west biketwe ukilalamika ni antu bawandiketwe bichine ukiwa ibo batumite wache kura no tengwe bakurika ingwikwa no nengerete baba inge barwa ingwikwa kuri worengere ngwene ana baraba tena atia barani ana batiania beke ngwene resign yorwa mbere utotiere tiania tombe o mibanga no nto iwo twikete ia kanetinke kya kurieria maendeleo tiania resign yorwa mbere ruare utoebeleria aibo etu ene otiania no nto ene aibo antu kabakurira na haraka ndrebene barabara ni atwikire antu batikombo kuluka antu baba ikaga ene batikombo kinya na akya baba ikenja batikombo kinya miathene nontu barabara ichi athukire uritingwe boku ibo thoku na ibo tukwenda kwebelia mweshimiwa na ibo ndria gukwira kinyoka uwa mbu kinyoka uwa uwi kinyoka uwa ngara no pe unogeta
Nikiripotera Meru TV kuma tiene bechada mzimuturia wa Thirinja. Ibeya muno mwandiki wetu wa NTETO Adams Muturia wa Thirinja no ndipo tunenkera riboti una njira ikinyanilite. John Kenyua Warren returning officer wa kiama ya ithurano na mianka IEBC na ugite bo ya kiambi bethirite bakiamukira mathaga ya gwitithia na mbere akithurano kinini kia mbere north orera nende kirigiri kumba kwithira kibutika ntuku ya ruyu nkulu kina ugite mabitha bawe bamukirite morutani ya kwana kenda utira kithurano kwikiweta na mbere na umana weru na nirono mwandiki tu wa NTETO Chief wagituma. Nawe John Kenyua returning officer wa kiama ya ithurano na mianka IEBC kiri gicigo mbunge kia mbere north no ritia kariba guntu guku kumira na namba inene kuringa kura ntuku ya juma ni ara kuga boja kiama ya ithurano na mianka bena bionthe bikwendeka kuringithia kura kiri kithurano kinini kiri giri ntereji. IEBC is promising the people of Bere North that it will conduct free, fair and credible election. So we are urging the voters, all the voters from Bere North constituency to avail themselves on Thursday, 27th, so that they can participate already to elect their leader. We are well prepared in Bere North constituency IEBC team for the by-election which will be done on 27, that is Thursday. All the materials have been provided by the Commission, both strategic and non-strategic materials. Nkuruki John Kenyua na ugita mabitha bawe ni bethirite bagikurukirwa kithomone kira gikwendeka na kuga nandi mabitha baba bali tayari gwitithia na mbere kithurano. Apart from that, our personnel are well prepared. You can see some of them there, and we have trained the presiding officer, deputy presiding officer and the clerks, and all of them are ready to go into the field and conduct the election. Akirikiria na ugite itobia kuringira kura bikarugoro rukiri thaa 12 na kuingwa mathaja thaa 11 mathaja ugoro jaura ni mawatho kirirwangirwa ithurano na mianka. As per the Election Act, the elections are supposed to start at 6 a.m. and the polling stations are supposed to close at 5 p.m. However, the voters who will be in the queue at 5 p.m., they will be permitted to cast their ballot. Okay, Bere North constituency has 134 polling stations, and we have 55,124 registered voters distributed in the polling stations which are within the three wards, that is Ndawa, Mominji and Ivorore wards. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iboya muno mwandiki wetu wa NTETO Jeff wagituma no tuboriboti una njira endi kuntuko ya yaro amwerekeri wa protocol kirithirikari ya kirobitine ya munini wa rais na nduje kene ya Gideon Kimathi pawatanarete na mbunge wa gicigo mbunge kia Igembe South John Paul Mwirigi barachumiretie ana wiki nyantere cia bure kenda kugwata mbaru thirikari ya rais Ruto nende bo bakioneka bakiaria ibonekete bakigwata mbaru thirikari ya rais Ruto bena munini wawe kithure kindi kina kinya akumeneria nene antu barutere ruregani ni thirikari mwende wa laibonini mwandiki wetu wa NTETO na riboti na njira indiku. Kirindiunga yatongeria babo baile bore aria mwerekerio wa protocol obisine ya kindike Gideon Kimathi baria mwana mbunge wa Igembe South John Paul Mwirigi arakire atongeria babo na nete kumeneria wari munini wa rais Rigathi Gachagua na nekiraba kwegeria ria bere kwebelia Meru thirikari nene ubangi otheri note weti na mbere na bukinya nini no kubukia kire upinzani my friend muntu unaje tuaja uju na kathina kire upinzani otege ntukionekana ariko na aria kwero rindikire agwita nanto akaboria dinki moshi mwari rindikire akaboria bagwiri kore antu kenyeje baije bo nyabaringa kura boe bageta Nairobi bari bagere maiga bimye bire mweri umwe antu bo batonywe thirikari ni aba abubo kero gwita bukagere maiga Nairobi boeta no ri tayari gwita ene rende ne ukwira tu thirikari ne thirikari William Ruto
na Profesa Kithure Kindiki ni yetu anombole kantunyas angea neo kiweke baline ara kuingia itisheza kona chio ngie Profesa Kindiki tumeochezo ne okairi ukeja kuite una ndimantu ya kugitate ya kuangaratana William Ruto ne omuchore wetu umunene muno kuma maraisi jarambiria kuguthurwa Kenya. I can dare say that muchore wetu ura munene ni President William Ruto. Atubara thayo batureterete chiama bio nao wetu ra thayo tume thirikari ne Mheshimiwa William Ruto twende twanjire kuthire thirikari ingi atu thayo bo tuone thirikari etebui mwaka 2022 tukiura ile President William Ruto kura igwa tuonere twina bo nao twechwa thirikari imbibia thuka ke thirikari ye bila bakwenda tuonia kaita karora tuketha twekure thirikari ingi kutethia kwena thina wanesa sifiwe bautu thayo twina president ututhikiria president tuite maendeleo atunekera na president tote yankiro kitokari ya Meru nonto oraunge anjirire kuwa shares au shares eta kila mahali akawa matwasha na eta na arora akawa otumo kuma agreement na itariwa huwa matwasha antuba bure nena bumbira i project yana bonete kuma ke muntu wa shares na yakabobo tianike mathi akiongela akuru na agandi baratura kuga uyu ati tweringa kura kirima kere aturinga kura gikena makenda turinga kura twarikio ringa kura kikagitate barabara chiara michieja barabara chema umauchieja igetondereko ma university jama nene ya getanderiku appointment ya thirikari getonderiku muntu rorombere kwineka kirima wega tuone kantu ba west na east ne William Ruto nontu nora tunenkere Profesa Kithure Kindiki ari deputy president wawe naringirorwe kulukia tongeria bane bauretia Meru kuwata mbaru tongeria Rais William Ruto amona Kindiki kinya mwakene yo 2027 na nikendoti yela ni bawita na mbere kugunikana mirandi mwanya nande kenda au mbere kwithira kubui no mwankamba mpwe ya 2027 tu nemba mpwe tu gintu kimwe papa kapa gwatene baibairi utumba kuga no kwenda Kithure Kindiki ndio tukwenda William Ruto William Ruto tweta tumwire na karitwe naja Kithure Kindiki tumwire atia tumwire ni chonjo tumwire ichonjo antu babo baile ora to basukuma betete mbere yao bautu twinyuma hao no moka njote Meru yume kwithe kithara na kenda njote Meru yume kwithe kithara no moka twithe twina ndage tumbere yao ire tutongoretie nera tukethe atwe kinya ituro etunacha wanaweza sifiwe president go so muntu atemena muntu ono tumimbi bwarare kana ntubora bakwiro ne antu barabangi oku John Paul Mwirigi na gutariria gitumi kia bunge ba kaunti ya Meru kuwatanira bare bonthe akiwa ngwataniro ni batetha cia kwithira bare na kainyaka kwaria na thirikari na nikenda bakona mirandi ya witi na mbere abautu twinde abunge ba Meru abunge 11 twithaira twirungurwa Mheshimiwa Kindiki na twenumewe au itombete kwithira tukithithia manto maingi ya manene ndene ya Meru au kulobe project inene ile ibati kwithiki ndene ya Meru so nyoki bo barabange bakitheta no to bakwithira bautwe utentu kuinyemo ya kinya tuthwania kwathukana no to bara bakwenda Meru twathukana no to bakumera twathukana ru tutethira twina inya twera president burato kwenda atomba kwithira kithithia twera deputy president burato kwenda buthithika butithika wanesa sifwe so ngwataniro yetu burato watanirite tutiathukana kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Ibeya muno mwandiki wetu wa NTETO mwende olaibuni na riboti ya mwende wa laibuni ya tukinya ndaika 19 nyuma ya thaimo cha RUKIIRI akumba kwethera CHIKIRIAMANA nkuluki atwikira gatanta kiri gichunji ketu kembere akia NTETO chia Meru TV RUKIIRI ugeta kurena ntu njokerete na mutaratara ya kumurika mangatheti tukiailera karekete ume yetu ya Kenya na kinyande gurune yetu ya Kenya ama na Kenya county ya Meru na county ire ingechu betu kidra achi tudilongera geta kurena ntu njokerete na ngatheti ya The Stand.